Pemirsa pikiling Rahina Galungan ring Kabupaten Bandung dan lempas saking Dresta Ngelawang. Dresta puniki ketahnyane kemargian oleh seke utawi kelompok seni sane medue anggota anak-anak. Ritat kala ngelawang ipun nyolahang barong sane keringin suaran gamelan. Ngelawang rauh saking kruna lawang sane madue artos pintu. Punika mawinan resta puniki kemargiang saking paumahan nuju paumahan sane lianan. Ngelawang inggih punika nyolahang barong ring ajang paumahan kramane katanyane sane nuenang umah ngaturang punia majang para pragina wiaden penabuh. Barong bangkung sane kasolahang oleh kalih diri ritat kaleng lawang pinaka lambang kasukertan miwah kerahayuan sane kapercaya sida nyomya sarwa kaon ring paumahan kramane. Punika mawinan ngelawang mapaiketan ring penyomya. Katahnyane dresta puniki nyolahang barong bangkung nanging ring sawetara kadi ring Banjar Lebasari gulingan mengwi seke macan tami wenten sane nyolahang barong macan tur komunitas sane lianan nyolahang barong bangkal. Tatiga komunitas barong matemu ring Catuspata Desa Gulingan inggih punika komunitas ke barong macan tami, komunitas barong bangkal Belawe saking Banjar Darmayase Desa Gulingan miwah komunitas barong bangkal Gredeg saking Banjar Darmayase Gulingan. Tetiga seke magiliran masolah ring Catuspata Desa Gulingan, rarit sinarengan masolah. Manut ketua komunitas barong bangkal Belawe Inyoman Gede di Payana, komunitas nyane ngelawang katah nyane ring widangan di Segulingan, tur ngelantur ngelawang selami awuku pungkuran ring di Selianan. Di rutenya di kandang dulu di Gulingan, area Gulingan. Kiranya seminggu ya, Gulingan nggak dapat lawang. Ya mencepo ya bilangnya, tadi kok nangkangin bung mana, cepo baju di perempat ya. Tradisi ngelawang nenten wantah dados nautin kram lokal nanging taler wisatawan asing saning lintang ring margi nucap ipun menang irike tur sareng nyak siang dresteng lawang. Indrawan Bali TV.